روژانه لسنور پارێزگا دوک چەندین کەلوپەلên مەوابێ سەرڤەچووی تێنە دەستە سەرکردن. هەم ڕێڤەبەریya چاودێریya بازرگانî û hem jî rêveberiya xweparastina saxlemiya Duhok. Vêyekê ji bo qeyrana darayî vedgerînû dibêjin. Mana wan di kûgehan de û xerişnebûna wan dibîte egerê mewabê serveçûna wanan. Ev jî zerareka mezin e hem lê ser welatiyan û hem lê serketê aborî. بله 2015 زیادتر باش 2016 اجبر کل 2015 شمیجم خلقه که آنجی بجم بازرگان ما پروژه که زورا کلو پلانتینان نوا هرم دو اف کلو پلا همین نهات نصرف کردم بلام 2016 رژه که امتر بویا چنگو خلقه جی آنجی بازرگان جی بتریه هایداری و چنده بو اف کلو پلا آنجی بجم خلقه که او پارانی نوی کلو پلی همیه بکرد و بهت صرف کردن اوه همی ودگریت اوه بو قیران دارایی و امناهلین خالص سنوری یت اوید گریدای هر سه چهار محافظه کردستان و تشتکی وسط داخل بیتن بس الکوگه ها آنجی المارکتا اوت مینیتن جبر چه کو خلق وضع خلقی آبوری نه باشه و دیفچونامه شوروش یا مستمره بنرینên aborînasan jî bîtin hebûna kelûpelên mewabê serveçûyî tawaneka aboriya û kartêkirinên aborî hene lê ser bekarberî. Hem ji aliyê saxlemiyê ve û hem jî ji aliyê koalêtiyê ve. Herçewa bit kartêkirina xwe ya aboriya hêdî ser bikarberî û rêja bikarberiya yan ku kartêkirinê li ser wî diketin şilayê saxlemiyê ve çi şilayê koalîtiya berhema ve. Şilayekê dîc ve kartêkirinê li ser koalîtiya hebûna berhema diketin di bazarî da. Yani wextê berhemekî spar bête firotin, berhemê nîv mîn delwêrê menavê êdî xudanê berhemê nîye xudanê ev berhemî berhem tînîtin de zarareka mezin vekevîtin. Li Sinûrê parêzgeha Duhok di sala 2016 de pitir ji 181 tan û 700 kîloyên kelûpelên ekspayr hatîne deste serkirin û pitir ji 700 cahan jî serpêçî kirîne hatîne siza dan û pitir ji 220 cahan jî hatîne dayixistin. Aliyên peywendîdar jî dibêjin eger xelek yarîkar nebîtin digel me. Em bi tenê nikarin kontrolî li ser keristeyên mewabê serveçûyî bikin. Abdisamet Rêkanî, NRT, Duhok.